Ahojte, dobré ráno, dobrý deň, dobrý večer, u zavisnosti u koje doba dana slušate ovaj video. Danas ćemo proći kroz nekoliko komunikacijskih scena. Iako nismo još uvek učili da čitamo, ovo će nam poslužiti kao uvod u čitanje. Dakle, čućemo kako zvuči slovački jezik u jednom zavisnom, odnosno suvislom tekstu. Imam za vas dve scene. Jedna će biti u kafiću, gde komunikacijska scena prikazuje upotrebu osnovnih fraza za pozdrav, upoznavanje, narudžbinu u kafiću i zahvaljivanje na slovačkom jeziku. Što bi sve mogli da kažemo i ovako. Tato komunikačna scena ukazuje použivanje zakladnih fraz na pozdrav, predstavenie, objednávanie v kaviarni a poďakovanie v slovenčine. Ideme na to. Ajde da čujemo. Dobrý deň. Ahoj, Jakub. Ako sa máte? Dobrý deň, Maria. Som v poriadku, ďakujem. A vy? Tiež som v poriadku, ďakujem. Môžeme si sadnúť? Samozrejme. Prosím vás, sadnite si. Dobrý deň. Čo si dáte? Ili? Čo si prosíte? Mohla by som dostať kávu, prosím. Ja si dám čaj, ďakujem. Samozrejme, hneď vám priniesiem. Prepáčte, mohli by ste mi priniesť aj pohár vody, prosím. Áno, samozrejme. Ďakujem veľmi. Nech sa páči. Ako sa voláte? Volám sa Martin. A čo si dáte jesť? Prepáčte, ale nie som hladná. Len si dám horálky, prosím. Ja si dám palacinky so sirupom, prosím. Ďakujem pekne, Martin. Nie zač, hneď vám to prinesiem. Vedeli ste, že na vytvorenie gombíka je potrebné také rovnaké množstvo energie ako na vytvorenie hradu? A že jedným malým pohybom prsta podporíte rast tohto kanálu? Stlačte subscribe. A ďakujeme, že s nami vytvárate nové synaptické cesty. Pokračujte.